So guys, lama ketai mangkli ketik lagi. So Kadi ba? Oi kadi. As ka sunai. So guys, ni ada lagi meeting ini. Ada festival mela lagi. So guys, jumpai sampai ka. Finally, baru lagi tu. सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी झूठे वादे सही दिल से निभाना So guys, ni kita lagi tu. Biasa So, meron kita lagi meeting tu. Mela tak mayo. Contoh nak si meeting dok. So, bahay tongkoy bayas nurok. Kini tim mela ko berai kina inte kini tadi kina kan kena. Cakul jora ko tik ini dia kisah nanti kita koma layo. Ek to yelo pura जीवन lo बर्बाद. अपना लाये जो तुम ना inte kena pajak. Lain bye bye. मिलते हैं. Bye bye. So bayas langsung tel tondo aral lagi. Tapi ke अंदर मा कारण dua kerai. Ke angke mana खाने पर कनो खाई लगे फुल रेडी kerai. I have. Naik tunggu. Mana ke narok full mer खाई लाई मजा इंजे खाली. Darah getas di banyak ke mela kebang mana-mana nargeto cari naik payah injek kali. So kalau masuk ke mela naik strong jam naik masuk geroi te pura kisah banyak dah lagi. Guys bisa rok kawin ini kita eksperimen kali naik terus lagi tu andar sama habunu ya bye. Asik naik tol depan, baby Maya. Naik tol depan.
मिलते हैं नेक्स्ट बार में बाय So guys, tabo hingke mela pai de gai no thanai chenglai to tamo hingke norok lai tong mani ba asok jora ang bai baksa logiri tong mani ba jotona bela khina hambai tari hingke ana asok jora sapor khai mani ba ang asok na sajao norok ane video no full khai skip khilai tong hingke tebo belai khina hambai tani hingke norok sapor khai khina te ang video khaina blog khaina bai modongo te banaina musui phayo aboni bagai norok no koina joto support khai logi rikai te ang bak situng te kaisa hingke next blog mala ne abo hingke ras punimela aros thangai nom jotono antak nusin ajka ras punimela location ongkha bichandra mane potishori south district tipra okay so norok aros o jaga phai tong hingke comment khai sadete aro phai male phai diang bai so bye bye मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में सो असंग न जतना कहां तंगे आते नगो जतना कहां फैलाई सुबा लाई तंगे दि हम बाय माले नेक्स्ट पार्ट बाय बाय